Selam alejkum, lijep pozdrav poštovani pratioci mog kanala. Dobrodošli na današnji video. Danas sam došao u selo Luka ili, hajde da kažem, to su Jujrevići Donji, ali Luka se zove. Zašto sam ovdje došao? Ovdje ima, za vrijeme nestašica ovdje se mlilo dosta i bilo je dosta vodenica na rijeci. Evo, to je u prilogu koju vidite jedna od njih. Ja sam svratio danas, evo, obzirom da je Ramazan, imam tu jednog prijatelja koji mi je malo pomogao da je obiđemo te vodenice, pomoći će i da vidimo koliko ih je ostalo danas, u kakvom su stanju i kako to. Pogledajte video ovo. Hvala na pažnju. Evo, ovdje nam je naš prijatelj Smajo, sad ćemo da vidimo. Selam alejkum. Alejkum selam, kako ste, gospodine? Dobre, kako ste vi, mirni? Bajrambašić, je li tako? Jes, Bajram. Koliko ima Bajrambašića ovdje na Luci, što je se selo dozgo? Ovo glavnih domaćinstava otprilike? Pa ima, prilično ima 4-5 porodica, 6. Ima je Buljbašića, ima... Koliko je Buljubašića, znam? Pa ne, ima jedna kuća dole, ima Nezić, isto jedna kuća, ima mu sin, sa njim je tu, Đananovića ima, Abazovi, sinovi njegovi. I dole se pruža niz cestu prema školi, ima Nezići, dole su Nezići, eto. Ovdje imaju vikendice, tu su vikendaši naši. A lijepo ovdje, sviđa mi se ovdje. A lijepo je ovdje, fino je, pogotovo ljeto. Hoćeš li biti raspoložen da odemo obići ovi naše uvedenice, bar ovo što je ostalo od njih? A uvijek sam ja raspoložen za pokazati prijateljstvima gdje se nalaze vodenice Jujrevački i da su radile 3 vodenice za rat. Tu su bili mobilica Buljbašić Edem, Bajrambašić, Derviš i Đulan Hasan. I oni su mleli za vojsku i tako je da su mobilisani ljudi bili i radili za vojsku 9 mjeseci i to je to što vi imamo reći. Pa dobro, tako je bilo. Pa ja, hajde. On je radio za vrijeme rata? Jes, tu ti je Dajđa Edom 5 mjeseci mlinarju. Ja? Ja. A gor je Aso i moj djermo, gor Uni mlinu. Gore visoči? Ja, gore. Hajde, obićemo da nađemo i njih. Evo. Ja se vidim, znači ovo je ovdje druga vodenica po redu. Sad idemo uzvodno, ovo je druga. Koliko njih gore još ima? Ima još 3. 3? Hajde vidimo, baš me zanima, eto. Vodenice su ostale, ali nema se sam ništa. Nema žita, jel' je? Nema žita, neće narod sijati. Jes, lijepa voda. Pa promijenio se sistem života s moje. Jes, ali kada se zarasilo, dolje se traži Šemsu, Jahmeta i mog oca. Ja? Vodenice. I oni cijevi nabavi, samo dajte, one se vojski melje da vojska ne ostane gladna. Evo ova je zarasla ovdje. To je Đulanski mlin. Đulanski dole. To je od Refika. Ovdje. Drušvi, tu su redovi. Ima ne znam ko je još. Mulo, ako nije. Mulo Đulan, ja? Ja mislim da je. Bio kad su oni to nešto. Pošli na slijedu. Da li je otvoreno da pređe, kako sam sad misliš? Nije otvoreno. A jes? Sve su zatvorene ona. Sve je zatvoreno. A nema ovdje sveće. Pa i ovaj god pa mi još malo javno držaju vodu. Jav navrati. Da onaj ima, ne daj vodu. Ovo je treća. Ja, treća. Još 3 imaju, znači ovo je... Evo Ešefe. Ma, rekao da pošaljemo poruku Eši da riješi ovu, da ko udržavaju.
Ali eto, nema, kad Isa nema volje, onda znam. Evo gore kud je jaz, išao je, kod njih je čelični badan. Idemo dalje da vidim. Imam tu svog prijatelja Smaju. Smaju Bajrambašića, mi smo radne kolege nekad bili. Smajo je na rudniku penziju zaradio, jes pa tako je to. I ovako se ja s njim često ovdje na ovom Balića potoku. Evo ti Vujka Tede i Mahmutov i... Onda malo probar prići bliže tam se. Hajde ti pa se vratit onda gore. Hoću. Moraš pričati. Hoću, sad ću da obiđem da vidim. Baš me zanima kako je. Ima li neko pristup. A čini mi se da ovdje može se preći. Lagane. Opa. Evo, to je četka po redu. Neka ovdje čeka ovdje. Da vidimo ima vrsta u njoj, jel ostalo. Od... Imaju, evo, kamenovi žrvnji, takozvani, nema više ništa. Ni vreteno, ni to. Neće se ido druga se grutit. Evo njih, badalj betonski. Pa dobro, gore je jasno, tako bilo. Idem dalje. Dobro. Jeli Smajo da mogu ići. Možete u Riječiti potok. Pa dođe do njegovu gore. Vidi kako to izgleda. A pametnije mi je se vratiti. Smeća uvijek ima, nažalost. Nažalost, naše svijesti tako da je ljudima najlakše baciti pored puta, pored rijeke, kesu sa smećem. To je žalostno. To je žalostno. Smajo mi otišao gore. Sad je rov. Proljeće je stiglo, nije baš stiglo leto, marta, kukurje, vegetacija se budi. Evo Smajo, vidjet ćemo da nam ovo nešto kaže više o ovim vodenicama. To je mjesto jako lijepo. Jako lijepo. Sviđa vam se. Evo da vidimo na njegovoj vodenici. Evo, ima dole. Ima evo kolo, tako zvano. Ovo je kolo dole se, jel? Kolo se zove. Kolo, ja. Znam da je kolo. Eto samo. Ovo je, malo nam je bračno ovdje, ali hajde da vidimo. Vidjet ćemo, dobro, koš je tu. Koš je tu, kolo je tu. Žrvnjevi su tu. I koš ovo. Slavina je tu, evo je nova. Nova slavina čeka, samo ne daj Bože. Ne daj Bože da zatreba.
On je bio mobilisan 6 mjeseci, tu je moj derišala rahmetelj je mrio 6 mjeseci Edo u svom i Hasan u svom. Za vojsku. Ja? Tako ako voda. Allah rahmetelj Ehdi i Dervišu, a Hasanu još Hasan živ. Ja. U vas je se vojska hrana, 300 i ostalo. Pa ti nabraja. Pa dobro, slušaj. To je tako bilo, mi možemo mi pričati što hoćeš. Ne ponovilo se. Ja, ne do Bog nikog. Da vidim malo ovdje, baljana u tebe, smoje ova cijev velika. Ona je 12 metara. Ovo je dupla, ja vidim ovo nešto, brate. To je 12 metara cijev, sud. Kad se melje nema, baca ko mačije repo. Oj, smoje da je ovdje malo struje proizvesti. Može se struja proizvesti, sam treba. Samo treba dobar generator, jel? Nema gore više, jel? Nema više, gore je bio nekad Buljbašića od Brahima, tam Hasiba i ne znam nija koji. Pa to je jedna vikendica na tom mjestu napravljena i to je to, ništa više nema gore. A 2 potoka su išla i ovo mlili i tako da su nikad nisu prisušili do prošle godine što su prisušili. Bila suša? Suša, potok nije moglo pokrenuti ni pol badnja. Ja vremenu odgovara, eto, ova godina. A eto, opet, hvala Bogu. Kako će biti, to ćemo vidjeti. Samo ne treba dozvoliti da se previše se voda od dole bolanje. Ja, treba raditi na tim. Aj tako, moj mirne se. Eno gori kod Svina gori. Ja je vodam svaki dan. Skoro ubacilo bi žaki, prijebor. Ne ostavi za pali.